Assalamu alaikum, hurmatly mekendaşlar, hurmatly jamoat, hurmatly жылкы сүйүүчүлөр. Мынакей бүгүн 7-июль туугандар Жалал Абад областы, Базаркоргон району, Базаркоргон жылкы базарында туугандар. Бүгүн ушул жерде кыскача алынган, сатылган бааларды тартып көрсөтөбүз туугандар. Аттардын бааларын, сеналарын, канчадан сатылат, эмне болот, баардыгын көрүп билип беребиз туугандар. Сиздер лайктан басып, каналга катталып, комментарий жаза кеткиле туугандар. Кымбат арзан, кандай болот, эмне болот? Мынакей азырно күрөң ат соода болуп аттыр туугандар, канча болот? Сурап билип беребиз. Нурбек агамыз, ат канча болот? Кандай тизисиң? 90 чыкты, бербейди. 90 миң сомго соода болуп аттыр. Жашы эмне экен аке? Билбейм, жакшы. Билбейди экен мен. Жашы бир эки аси бар окшойт. Эки аси бар экен чамалап. Разы болуп туруп бер. Зор экен эне, мени көрсөң. Алла чиле. Бекенең аты чиле. Күндө чыгып атасың. Муну билгенден шашырбайт эле муну шакканда. Зор экен бастары. Шабал айдасаңыз түз жолдо эткендей болот экен. 95 миң беле ака. О, ака. Ал тартабыз ака. Оны ата. Тартабыз анда. Канча деп аттыр ана ака? 110 дедим. 110 миң сомго. Болбайт. Осул жайында 95 миң сомго соода болот мынакей. Ана базар көтөрүлүп кетип атса, болбойт. Жерде насыпты алып Sizge turak gezdi, gönlüne çaktı, oşa bağına verip alıp koyarız. Kaysı var ya? Kaysı var ya? Ata 130'a gete turgan jeri olsa men 129'a surat etmoqchi, 1000 so'm foydalanayın. 1000 so'm qo'yib surat etmoqchi. Biraz o'tib ma'qul kelsa bering. Agar 90 bo'lsa beradi. Ver, Rıskol, ver. Rıskol'a satın onu. Sat, kızıkından satıp alır Rıskol. Hem satan bu da gelir satan. Hem mal satılmay kalmay, satılar. Bacan üstüp durmanda sat. 90 milyon var şu hatta hem yaxşı biliyorsun. 90 ming сомго мынакей соода болот. Секи башка жактарды да көрөлүчү, эмне болот экен. Үкем ат канча? Канча? 130 миң сомбу? Жашы эмне мунун? Жаңасы жакшы нерсе экен ама. Бойду эле 155тен өйдө 60га тегеректе болот окшойт. Kunan kança oldu kunan Adil aka? 5. Assalamu alaikum. 65 ming so'm. Bunaqa aka. 65 ming so'm ha? 65 ming so'm bo'lib turgan aka. Kunan kancha ekan kunan? 85 kam bor. 85 ming so'm aylantirib tatib qo'yaylik kunanni. 85 ming so'm ekan. Hey. Nay. Telefon nomeri aytib qo'yamiz bu kam. Aytchi? 79 menen. 779 ha? 06 619. 0619. Mingich. Mingich ha? Mingich ekan. 85 ming so'm kam bor ekan to'g'rilar. Bak aytgan yo'q. Tay qancha bo'ldi? Taydı, şular ne olanıqa? Qancha dodasi aka? 50 deydi. 50 ming so'mmi? Kam var. 50 ming so'm kami bor ekan taydi. Bizesi ham günü malatta. Makamda o'tirib
Mert satып болғаннан жерде реклама olur. Reklama olur. Mert satып болғаннан. Elber gelmişse 78 mesela. Tuş geldi cariye. Ne olat soda oldu 75 mi son mu? Tak. Toy çekem satmaydı atım yerde. Bundan sonra mı? Kamera kadar tavuk kalmadı. Jasimye toy çeke. Ulan şunan be. Jaldan bap tur go bu. 75 mi son olsa da oldu. Yıkası mı? 75 mi son olsa şundan sonra oldu onlar. Çok 54 bin son oldu va? 54 bin son satıldı. Kunan da zor oldu ama 54 bin son. Ya taylar qanchadan da otası? Sana da 55'ten de adam. 55'ten de otasa. Kunan da aylar var. Ya tay bu, kunan bu. Tay. 55'ten de otasa. Kemleri var. Yok. 55 misin? Burulğunan qancha ekan burultay? Burultay 70 bin son. 70 bin so'm ha? Kami var bu. Ne? Liniyasi var bu 70 bin so'm. Yaxshi narsalar baldarida. Yaxshi neslерning moldari, kallalari yaxshi ekan, ko'kroklari yaxshi. Tuyoqlari da yaxshi ekan. Bu yaxshi neslерning telefon nomerini aytib qo'yish kerak deymi aka? 57 bilan 0557 73 25. Anakay. Endi birjarimga javob qilsa chalatdi aka. Benim hozir 1 yosh bo'ldi da. Burultay degan ishkenda. Okey, tomonlar yaxshi esne chalib baylanishasizlar. Faqat 150 ming so'm bo'lsa da olib turasiz. Shunga bir. Yordan yine Uray'ın yanına dur. 150 ming so'm. Davuşlarda sada volt atasiz. Özellikle satsam sen uyuğuna apar verem ben kalan. Versen de. Yok hazır onu al başını gör turasın. 250 joken gör gengir aytasın. Kuday bilette göreceğim. Tamada ayıttı al. Geçen mümkün de orta al. 150 bin son meyve. Sattı ama 100 bin olacak. 150 ming so'm bo'lsa da olib atasiz. Endi sada qatı bo'ldi da. Gel iki bir kam kalan. Bin son kalanda şu. Nime kılasın? Bilsek. Dağıyam taksitini orası. Bilsek. Dağıyam taksitini orası. Ne kılasın? Yok rast mı? Yok. Ver gel ben. Ver. Verin gel. Ver. 2000 oldu. Bu semirde kızının da soğuk ha. Zeki oldu. Bekar. Yok rast. Yok. Sevmir çok karat. Yok oldu barbaraka. Yok barbaraka. Yok barbaraka. Boşuna sinçem oldu. Adı büyüğün aradan göresin ölsün soğuk. Yok. Kol koyar ben ya. Karma. Yok. Bilsek gerek. Yok. Hazak böyle koymaysan. Yok. Kandı ölmüyor. Oldu mu? Yok kazak üstünü hürmet. Ey ukan beri kara. Qanchasi da oldu? Qanchasi? Yok kötüreyim bu. 102 ming so'm. 110. 120. Lazım bu. Verin. Kopturanda güz üstüne. Göndermeye var olsun dola korkun değil. Yok rastsın bu. Hakikaten mi kılma? Yok rast. Yok. Nasıl çağırdınız? Yok hürmetliyiz. Yok. Kilo atarım gördün mü de giyin. Ukan beri kara durayım. Yok beri kara. Her gün şey sekiriyor. Sekiriyor. Saytat. Verin yaxshi pul berdi. Yok başka sesini şey toksaydım. 102 ming bo'ldi. 102.
Ötek onu. 95 ming so'm boya soda bo'lyapti leshlar. Yo Berke. Tahta düşe o'sha satıldı. Ha, ana. Okey. $102 ming so'mga soda o'ltatishlar. $102 ming so'mga o'shilar soda bo'lyapti bunga. At seniki-mi? Qo'shnanqi. Qo'shnanqa sotib ketyapti-da shunday, ha? 102 ming so'mga sotib ketdi. Nemi görüp oturdu? Razı olsun koyar. 102 ming so'mga berbeydi hozir. Mana tuğanlar bugün 7 iyul bazar qurg'on eshek bozorindamiz. Shu yerga bir 7-8 eshek kirgan, shular bo'yicha qisqacha ko'rsatib beramiz tuğanlarni. Nede yine bola eshek var ekan, esiz yo'q ekan. Bu yerda monday bir cho'ng qora urg'ach eshek var ekan. Esi 5 ming so'm bo'lsa sotib beraman deydi. Bunu eşekli 1000 so'mga sotib olibdir. Bu eşekni esini bilmaydi ekan. Bunu eşek var ekan, erkakka urg'ach ekan bu. Urg'ach o'xshaydi. Ukam eshaging qancha? 15 kemi var. 15 ming so'm kami var ha. Erkakda. Yashi qanday buni? Ekosi. Nega mingansiz buni? Ne ish qilgan bu eshak? Talaga? Borib kelgandilar, ha? Ya bu eşek kimdiki? Ya bu it satılağı. Qancha bas? 3000. Ahotagılağı bu? 3000 so'm ha? Jashin yo'lgan bu. Ah. Qancha so'm? 3. 3000 mi? Qaygan bu? 3000 so'm. Neda qoldilar? Ha? Nega ne? Bunu it satılağı ekan 3000 so'm. Januar it sotib aytolmadi, chiqib. Mana tuğanlar bunda жаңасы yatdı. 91 ming so'mga oldi. Жаңасы ekan, boyu 55 dan oldi deydi. Aka nomer aytib qo'ymaysiz bu? Aldı satardan atı ekan tuğanlar nomerini aytib qo'yasiz hozir. 0779 09 39 21. 21 maki. Atarıqroq ekan 91 ming so'm bo'ldi. Xavotirlanlar bo'lsa aldı satar foydasini berib olaverasizlar. Tuğanlar. Chachiragan tay bor ekan bitta. Bozordan olib tur ekan. Aka alganingizda ayting, endi foydasini beraverishadi o'zlari biz. 81 ga tushdi. 81 ga olgansa Qunonda. Katatay. Ha, kaltatay bo'lmay. Boy 1.50 bor qo'yam buni. 1.50 bo'yindagi. Okey. Kaltatay ekan tuğanlar. Ko'kroqdir, qalet. Arqadan qancha tartamiz ham sizni qo'shib ekan buni. Şeyinde gene çatqa ayaqlarda. 81 ga olgan ekan. Telefon nomerni aytib qo'ying ham aka. 221 bilan. Aha. 0224. Aha. 22 51 86. Bo'ldi aka, aka xavotironlar bo'lsa foydasini berib chalaverasizlar. Bozordan alındı tuğanlar. Bozordan alıngan basını aytdık. Qiziqqanlar bo'lsa esimen chalib baylanışıp olaverasizlar tuğanlar. Tay qancha oldu tukam? 45 ta otasın. Kam var ha? Bozor suradi u. Qancha suradi? 40 ga cheyin suradi. 38 39 suratdir da. Haydi. 40 ga cheyin suradi deyik. 35 suragandir. 38 39 desem o vali. Seninki qancha ukam? 55 kam var. 55 ming so'm kemi var ha?
Bazar suradi bu kam. Qancha suradi? 50 çeyin suradi. 50 ga cheyin suradi. Dangal aytmaysizmi bunchaga suradi deb? Bilasizmi, bilmaysizmi? 49 ga suradi. 49 ming so'mga surabdi shu. Xush keldi Jariya. Assalomu alaykum. Qunon bu aka? Toy bu. Qunonday ko'rinadi o'xshaydi. Qancha deb o'tasiz? 65 ming. 65 ming dedingiz a? Hasan aka kameradan qochmay o'ting. 65 ming so'm ekan qunon. Urg'atishgan bular? So'g'magan-da. Yaxshi. Ko'gatning sodasi dag'dila butunlay ekan, boya 150 ming so'm bo'lyapti-le. Yoshi 2 asi, 3 asi deb o'tganda. dan pastda o'tcha o'g'li. Boyun qancha chamol o'tasan aka? Bilben no şeyi Ha. 3 asi deyapti bu aka. Chiltlar yaxshi ekan. İyi. %75 ming so'm bo'lsa sotamda shuni.